Guslarsko društvo Filip Višnjić, istočno Sarajevo. 12. Ogledalo epskog stvaralaštva. Žene junaci epskih pjesama. Koncept i scenska postavka. Vitomir Mitrić. Guslari. Boro Lakić, Nemanja Timotija, Nikola Matović, Vitomir Arsenić. Pojci Srednje muzičke škole Istočna Ilidža. Tamara Mitrović, Teodora Arsenić, Milica Kovačević, Ana Kovačević. Videoprodukcija Nemanja Puhalo. Audio efekti Peđa Hart, muzički studio Soba. Tehnička realizacija Ratko Pandurević. Izrada kostima Alex Moda. Javna produkcija Prva internet televizija Ljudi govore. Sala Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo 22.10.2020. godine sa početkom u 19 časova. Ja te želela, a ja te ne jela. Ja te žela, majčice, a ja te ne jela. Viteški te konji pozovali, vrani konji, majčice, slavne srpske vojske, da se vojska na Kosovo vrati i napoji, majčice, konje na sitnici i projezni dogazi me sana i dojezni, majčice, do slavnih dečana i do carske lavre Gračanice i prizrela, majčice, grada Carevoga. Sve u slavu Boga velikoga, sve u slavu, majčice, Boga velikoga. Slavite Gospoda, jer je dobar, Alleluja, jer je do vijeka milosrdova,
se srpska pričestila vojska, najposlije 3 vojvode bojne, jedno jeste Miloš Obiliću, drugo jeste Kosančiće Ivane, a treće je Toplica Milane. Njih ja danas po razvoju tražim. Tada se jedi Orloviću pale, vidiš dušo na koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća, tamo su ti sva 3 poginula. Kada djevojka sasluša riječi, proli suze niza bijelo lice, jao
prosvjetenine svete duše, koliko ih miluje sestrica. Sad žalostna robinja Milica, evo pali na svakom kamenu, od mirisna oskalo štanicu, da Bog prosti moga milog Boška, barem tara sve careve vojske i vojna Vlatka i Damjana. Ej, ostale Bog da.
sam izvor voda ladna, izvor voda ladna.
i da pastir ispod brda u frulu zasvira i da